vinaka, everybody. Very good afternoon from Big Bear Lake. This is a beautiful town in Northern California, Northern Los Angeles. It's a ski town, and we're going to see a huge lake. It's called the Big Bear Lake. So these are cabins, and there are people you can come and spend your evening or day here for conferences. It was also a mining town because they see a lot of minerals here, gold and copper and all those things. So they've kept the museum with all the history. Nimbola. So this is the Big Bear Creek Resort. Lots of cabins, lots of lodges. It's really, really pretty. Lots of nice places to eat. Where you can also hire bikes. There's a water slide. Oh, look. Nice. See? So you can have a roller coaster ride. Nice. Gonna see sa nalay na kaningoy na mos. Roller coaster ride up in the mountains. It's really, really cozy. Look at those lodges. They look so beautiful. All surrounded by pine trees. It's really, really pretty. Nimbula vinaka, bula mosese, bula vinaka sera il motama, bula seriana, bula vinaka vamaras. So here we are to the village, Big Bear Lake village. So, wow, this is so beautiful. So we're just coming here to just finished my morning classes, my morning meetings. And oh, there's an old German deli. You should come and have a look. Things from Germany. To talk about it, dari vinakandina. Mambulu chukayani. Then take the first right. You want to turn right? Yeah, look, man. It's a restaurant. So we're going to just park the car and walk. Turn left. Then take the first right onto Village Drive. So this is where we're going to. Did you see the lake on the other side? We went over the footpath. Bulan boy Ebi. Sampai tempat Ete. Sa liliw dia na nabonongo. Ang kondo nga nangande leka-leka nga. May sarasara tumando. Yan din yung nongko. Pero takos kumika sa sibite chuko ni ono na undolo na fiti. Na kanader may na wasa-wasa above sea level. Koko ni Nero Nrebu chuko may nalawuli ba no? Napakite bongong ko sa bakasang buket tu. Labo. Sa kali mo tumay. Kana sa bakayang buket ito napakite bongo. Okay. Sa budi baleta na pressure. Grown Rebuchukmay from 1,000 feet. I think it's because of the pressure. Yeah, to 2,000 feet to 3,000. This is 8,000 feet. 8,000? 8,000 feet above sea level. Kami na turang kinamarama. Because sa sibita tal na uli ba no menamus.
Uli mo naman na mo, sinata na Obama. Iyo. Obama. Obama, ito nung tolo ito nung raw. But can you compare to number 11 na mo si? Kaya man Washington. Jokes. Oh, sorry. I'm sorry. Olis may nawas ng lip, sarang kami lukan na bongo. Bongo nga, pulsar may nandi. Doon puli na may nandi. Takmo na pa ka na numi. Ni kenda snacks na doktalita ka tumikya. Labo na, wala tayo matalakin. Sa takmo? Yan doon na restaurant nga ako. Oakside restaurant ba? Labas nga libon da. Okay. Yeah. Pero sana pa kumatakin na pakalaka-leka. Listal main kay dotal na ka na mata vitalan no. Iya, pamadala man tamay labo. Baka tayo nono mo ni drive may ni ko, pamadala man. Ang bulo man tayo na wakarong tiko. Iya, nambala ba naka kim na wakanda na matakan ni ko na singa wakarong buka tiko ni ko. Good Friday. Iya, Good Friday. Kiro laka cuma bakila ni sa ni laka cuma na naman banwa na tatanya na dalingam ngome adike sangare tu nararam ni sangkiro dan cuma kan doka nakam watike na mimir tu na uda kelas ge ucinga ngona na dabo ngona bulai mbata na snow libro na sa tu kena na uda bola atla ko me ke sararam benaka kurumbuta kana na vivalle le buara tartuke imbe bakanga kilani la kotsike na Kelly Cola. It's an old mining town. Wakati kita may business sa utang na takata sa sama trabaho na laki. O yun man takali ko indotan chukun daram bachino na lake ngo. Bear Lake, Big Bear Lake. Rangai tartarawa ko ira. Sa rangai to create opportunities for people to work in build schools. Na health center, medical center. Tarang sama ko binak. It's a national park as well. Lakat na skiing, chukur na may ito po ko may katunala manila na water ski na kaya nakakaya. Dilo sa. Sa darida nga naman sa darida nga kinana. Ang rarayaw na arito matamakaw. 79 sila ko Christopher Columbus. Wala ko manabi mata-mata. Amerika tarangan na batu-batu teman dari immigrants. O ira bulan mana unang. Wala ko manabi kandumi Afrika. Through slavery. Sa wala kaya, tarakan na lumi. May kandita na nabi sa grupo, wala ko may after World War I na ito. Kau taruh may Amerika na kay Vietnam, niwat na po may Vietnam, Cambodia. Kaya pero na makikira na kami ko ng bulang may Amerika rin na kakar na vital na taki may Amerika bo na wala kami na kanda bo na kami terus manando mamakot me kero ndo ngande bango ni bakasar kami na rin sa matanggal po na bango era beso to kero korambuta kan kero dam menjalana kero re de bola kan ni China na maile era kama bakando to so kana computer terabiada na chano ya talanga ko nilibto na bikaw dara na bono na ngoro na re kinen bulbul na bono ko kachung may taris na lakchumya just like in the movies Indian na sarap sa nalayal mindare na so ni bono chunga tukina na be isitilele wakati ko sa English nila ko may bono ang ngare de ngoro tukina sa kandara binakatira na bunay baka naman panganga ramaro ta kamar sara na bikaw Amen. Katin na katira bila ka tsuk mo sa basa tsunga datu tawo ni sora binakatimara ngandi wala ito sang bulong na kilometer that's like 20 miles maybe so ni ndamay red na kabango pero ta kusumi ando na bunan na nonranga dina ngani na tabayan na water slides dami ta kasarin dala ng kalisiro tangorong-ngoro ikan huli talawan matanda pero vital taki traditional ako mengo mikiraw we have to think big maybe we have to do big things dali meredir na kanda ko ike pero sindi ba kasamira me kalele la karadaka they look at the opportunities we create kina me daka me kalew but me kalew na kaya na koplan teman
Ketaranta na museum, kara vitara menemos, we want to build it bigger than the Fiji Museum. Arao. Nakakit pa yaran na couple, takap na what slide, the biggest in Fiji. Right. Kaya kaya kakinan na cable car, the first ever in the South Pacific and the biggest. Karena cable ka, arto na free na wakang kuminan ranga. Oh, kaya. Arto na wanda free. Iya. Iya, free kaya. Toko tanga mena minggu yang kona. Talwo biao. Sa sebenarnya cuk na yang gana mena muski kan daw. Iya. Katanga sa yang gana. Mai. Iya. Orto nung kay me nanrunga, orto free na kate kaya Free. Nertolak mo nertolak ko free na kan, free na kate. Sandonu, naka. Iya. Vinaka, vinaka. Naka bali. More than Okanda. Iya. Naka. Bisa. Kalau saya sombong kok, dasar-dasar medan. Sabang anak kan mata-mata. Karena bikau tu memori ya. Terus dia main na terus apa abang tunalingan. Taruh ngonok jaket. Bola mercy ni tambah lawa. Bola peito orang ambedi. Wanini binak cukan bikem dia namuan madan sikini mate. Na tabi ani garaba. Sangor cukan bikem dia na. Wakan nui re. Wakan nui vinaka. Lalu melisota maka biokani. Kena benggarani. Ini bubal. Ya. Terus sangol lenggo. Natol ni pun kau lele butung. Apa ini? Ini apa ini? Nak tahu waran dia apa iyo? Ya sesepara Afrika Ini cukup ya Afrika kita nomor di sur. Bolare. Mere lutua. Mere luita. Tak ngosa na buat di pa ini. Dari vinaka. Engkau bakal medan tu na ski resort ya. Kau na balik kana. Oxide. Lori mat kerto bulte kai bakal lolo. Se kai koso. Labo. Tarang urto mat sigurto na kai koso. Se kai. Betul. Ito ka. Tom. Kuwili re. Oke ba kami ito? Ito sa sapa. Dasar Manda di Sarva boleh pengen dombuin tuh boleh vinaka boleh vinaka tuh kan pun pain. Grizzly ya. Ini pun nongol na Bear Lake ya. Bear Lake. Na andon na tamanin rano pa tamer cuk miraya. Cakro nagali sarasara.
Tunggu na Hollywood studio. Din, ang gorto may Hollywood. Kakabik-kabik ang balata chiko na bea. Nga sa gawin dal sa tungang ko sa snow na ice sa tungang. Namuno ni Bultek Hani. Oh, laboya. Na bistro. There's a bistro down there. You can go in there. Nimbula, pinakapala mo na step mamay. Maambulot ka ni Bikim ni Keve. Nasi ka pa karaway ko Bikim ni. Katusi ka pa rumbo kasi ngo. So it's Good Friday. Here in Los Angeles. Yeah. Yeah, and she slept. Hi. That's what she said. She came from no, like she slept almost like she slept like 9. Ito na margarita. I think it's too early for margarita. So these are tequilas and margaritas. Ice cream. Oh, maleka. Ice cream is always a good idea. Butter chicken. Yeah. Oh, it's very nice. I'm so hot. Okay. Sarap mo dahil bigyan mo ni. May karoba sa kalib manda. Nakabalib Sara. Karo sa liba kasi kalib mandang ko. Sa tataw tsaka ni bigyan mo ni. Nakabalib na. Ay. Nakabalib na siya mamay. Iya, ni kalungat tiko ni Manda. Naka